This is Don Papa Risi, aka Osebo the Zalman. I'm saying, Ubia or Shemivia. You are Suhum Eastern region, and you was here. Garba Zungu. Aha, and I miss the Bomexambo, me bra. And the way they be a mechanic, you do not become a semi Matsansu, Garba Zungu. Upon a day, my bay. Na minimum, Yaba Makaranta, and in Parana Babom Pine. The die a home, any room, a papa is a otaha. Na oye Shumikani, Sanya maybe moon say a Shumikani, Bizubeto, Mubuayan, Emma, a Tedeka, and a command on the tow machine, a scene. The Yam Dennis say upon a Yadian in or see Omana Babu, you obey Duma, send a ben and a Sabapan, trust and say, and sa any Duma, maybe. The ever pay or to pay you, and this will be Papa say. No, the upper. No, I am send a bayer on so penny to Bagan body dinner or yen. Send a banner on so many bia, or the Ebecan, Nano, or the Chanso or the show. Say, we are your for and Chesse if we are seen by me. When I know a kind of fossil is said, if you are any mrow is said, and then Yabatuni no near the same people say, and maybe the bad, you say, and then up, which I say everybody on a man, the breeze, a yard dear, at the menu. And the maybe we send Papa in same back whom you know enemy and son. If we are sorry, no more shame, so my boy, the young say better machine, a young man, not the money a bit in the athlete. Papa Bacho, your friend say. George Buff. Okay. If I saw Sumiana who free. Number one cocoa etching. Oh, Coco, Joe Brown, and our band. Oh, okay. Now, I do want to move at the same. Okay. The Mecatso and say, Bunyami, so Bob, Bonifania. Na abona boafo nti senia uti bia no wani nye sebe tena uti bia no onyame nim di nti a abasa oso wa ma obaba mu wa mu nyame sobo sede onyame yi bia no otiase odi wade sede wa to nyame nim wade se mbetna kwa yi hu a e madom na menya adumanye se na be na mesakoma no ena everybody nam so ena obeka yakoma ena ye ba be ye side wi nti me gidi se adofo nso ebe hwe omodi ma wo bo se why wadin so be ye aduma wa abra ho tena fa ko ibi the situation na why wadin so be ye aduma nti onyame so enam se aduma ya wo yi so ebe hu bobo na ne awo hwe no ama wo sa aka nti adofo amutie me mo amahwe ye papa yi Mumwaye na sena de bia me chano telephone number no 054 54 17755 054 54 17755 Mumwaye na yemfa mwaye nuano na nyame aduma ye ka no ene ni we nyame aduma ye ka no ene ni we enye na obesoro de bia kwatena soro de makokka tonso bebre enye ni nyame aduma na mo se obehu ni oni bie na obema ni bie Matthew 25:31 ose samu anya ama mu nuamo no mo anya ama me Paul say mo mayi nyitu nkoma Jerusalem ehiafo yisika ema mo ni bie ndi Paul kan say ni wose na anadwena Kristo obekọ no o ka say mo fa ma ho de nya adwuma ma mo mere na omamu e wo nsira sene ogie omamu e wo nsira esene ogie menka san kwa eche bebre nyamesra ne se obi a ohwa afidie bia o manka na koma no mfa ye papa ise ne papa mfa ye papa ise ne nua mfa ye papa ise ne wofa mfa ye papa ise ne kunu na emwa bia obi a betimi bia boa no yamwa hunu se me don papa de me obi kobo enka misika ho eye sa akwa awade bedom me ya waye mi obi a me twetro na waye mi sei na mbi hu papa yi na me bagiska na me diska na me nkwa na nyina no me ye beba me ne me maso nti monwa na yemfa mo ala ena boss Mati.
What yes, Amen. Oh, yes, Amen. that was. Yes, you're the most. And the bed 2 weeks time over here. You. Right. Okay. Call me car anymore. Lay me bag. Who be a car, my dear? Call be a car. My bag in it. Abusia video mo hwe ye Osebo the Zara mana okopie mu e wo Shoemaker bi aso ye so a yenim sempaboa ana okasa wonye ma no ana se oduru ho no na papa ne ho ye no mobo ana so se nyameka na koma se oncha ade ade a na ye nheda enim na nda wo hwe papa ye ode ade a ode ye adwuma pepa nenim dia na wo hu se Osebo the Zara man eya ade a ebi ensi wona brabom eda ye himself but the Zara man de eba fashion sense nko ade a obi ewa Ghana mem ho ase no nko ane shop ukita 10,000 mutimi ka to nyama mienu pe anhwe kra atale no beto ba ko pe fi se ye hwe Ghana mem ho ase na hwe boutique pa na nyama boy dem pa na ye de enye eye Osebo the Zara man ebusia mema wakwa ba edeba attention TV so fella o fella eso enye midin ene akosia sparkles ensem ekoso Ghana memu hase ya mede ebesomwo wona wosamasne ene University Foundation se nya wo na wo pesa wo de boa foundation bi a wo hu se na wo be fa so de akono no de obeje wo de no na de aka ne de ho nanso onja wajaje mefri se nyankopon ehira ne eba obebo mpa yese ebi entre emfa wo so enu nti no frɛ no 054 8302985 054-8302985 na momfa motoma embo modie ho na bibia enkosie na moma ekunafo bi oti baabie ene mobro wani ejanka bi sewe enhye nano attention TV esnie fila o fila ensem ekoso ewa yemamu ase me twa me ho mede nsem babesom abusia me da sepa ye se wonya bread twem me mami twa me ho ede ebaye me de ensem no ehye esodia ane ye Ghana memu hase ye kase entertainment ade entertainment ade a ye kase de gigi yani ede obi kra nya broken heart kra ne a otie nwom ma na ohwese ne bia na koma essence ekasi ema ne ye baako ema nya na odwen na no ojai eje ho nanso we de ye konwum tuo mu yenim se nwum tuo de ye wo size bebre ye wo odonwum ye wo enije nwum ye wo kutia nwum ane ye wo nia ye tia be ma ye so ye kenya ende se wonya adwuma kra na bema wo akofhwehwe adwuma amawaye na ye kase ye wo rap side ye wo reggae side ye wo dance so wende wo bebre wo Ghana memu hase na yenim se Ghana yeka Ghana music industry na wo dos mapapa ye emu mema yosanso obi so a wo mafiri mu obi mu so a mote ase nanso we de ye hwe wona wote ase na ye kasa wona wote ase nso de a ye wo wona wadokro mu a ye kasa se obisa akwala kra se ombo nipa ba ko wo music industry ni mo obebo akere wo na kire se nipa yi enim nwum to anaso age Ghana afanani na obia enim no na ye kan asese no ye kan ye free bibi upcoming artists na ye ka se upcoming artists wo industry music industry ni modia na ye kan se wona won hyeda nyi ya na se wona won hyeda eni nwum dodo wo abontene so na se won hyeda ehete ye nanso emra etwemu ekoye nya abrantie bi a one de ne first song release ye ehete ye make waves e wo Ghana memu hase kra na o Sunday baako ebe pay so a oye baako ni wieye o Sunday ye remix wo ho a onya Nigeria ni ende nkase wan hyeda ankofa Nigeria ni nanso nansem o kan ye ne se okọ Ghana fo ni mu bi empenifo ni mu bi ho a okobisa won se anka obetimi abo mani aye remix e wonwum ehu nanso amo amfa wonti amfa maninti na wo se ohwe outside Ghana na ndie wona obeboa no wasomo age omo Sahara eno nti onya Bena Boy e ma no eye remix e de ma
no a ye hwe ya remix no ejentre haha ewo Nigeria mamu ye beka ne se Lagos ane alata mamu eho ana nwum no so esanso jentre haha an shedan che bia woni abrantie bena boy enso ekoye enwum na ye ka abrantie ya na nsanyemu ana odi ni 20th birthday Ghana for the first sermon eba ye Auntie Maryza enwum ba ye nya na ya dream says na o twetwe sekan yi na o ye den na o ye say no na Ghana fo mpanifo no bi nya atwomfo no ane maka nya atwomfo no e ka say ya kwala wo baso udi music video ba de ene sekan twetwe de den sanka wo be ka say Ghana fo ene wo do promote fight na nso ye nya ne sa ene ma mani we papa pa free say Ghana fo mpanifo no mu binom e bo abrante yi abasa wo kire say adwuma o ye no onkoso enye na so Ghana memo hase ya na serious mu hase ya ye wono nyankopon eba oba asase so na o ma favor nkwan de ya ye na ye kwa asore no ye wo mpai bo bia mpai bo bia ya ye taibo any connection divine connection no free soro and free angel homba a free nipemu ana eba wonya favor wonya grace krana still you have to be connected with the people now we ana ye ka say Black Sheriff mo san odi ne first sermon ebeba no anyi oko presenter bi ho awa Ghana memu ha say ya o kire ne say oh brother I meso menye dwunum to ho na me anka say ya wo me no me hu say nyankopon de nwum to shema no ena on de lyrics na so share tips na no a me stampen am le to paper so de lyrics nkwa na me tro ntino ma tro bibi me pese ma record ya me pese wo bo ema me ya na me hwa abrantie no mu kasa mu no de ye be hwa oni first person Black Sheriff edene nyum e commanders oh brother me pa cho bo ma me wate na wo de divine connection na mabọ mpa ye bia wa me divine connection to de boma me na brante yi e kire mu de ono de obo ne ba kope na nso won se nya atwumu nti na brante na okasa no kwa hwe se na ni ewu ahye ne papa na ni ewu na ni wusen the same momu na wa het no frɛ na wo hwe obefa ebusa menja ho na mento aso meba honom na we ana o kire mu se ofre no no obo nyem no beye ba ko mienu bi na nso ontimeni na anye interview efri se na nkrofo interviews na no obo no edoso interviews na obo na edoso na na celebrity sa wo Ghana memu se na kire se abrantie Black Sheriff samre no na onka celebrities no ye ka se ye interviews ye betimi cancel ba ko edi na be show na se ye be wi aba ko kra time be ye 5 minutes ama abrantie abeka na nyom ho kakra nanso nyame ncha de ne nyame hirawa no wahira wo nti no ode nyum ekoma present yi the same month ne kan say one mafimu ana Black Sheriff ana manti mu na Black Sheriff de nyum ekoma present ana dia ene de presenter ne bo na ba akopɛ no and month ni mu amposome na ana Black Sheriff ejentre haha Ghana phone na yete first sermon ye kasa no de nkofo kan say first single first album no de oye ne first sermon nkofo krata sermon na ye dwin say ye preaching na so na ye nyoma etufu papa paye na wo hwe abrante ya wakopiem wo need na wo kyerɛkyerɛ no presenter no kyerɛkyerɛ denti a wenti mene Black Sheriff ankasa o te say Black Sheriff abeji di na wie na ho friend na won say de nyambe ye nti no hwe kra phone na me fa me phone na me nkyerɛ phone na Black Sheriff different presenter na kyerɛ say phone no kra sa time na nyane dia if you see e be hwe na Black Sheriff o say na ahokyere kakra wom ansa na ode be ye ne video yi eno nto hweka na phone nya ne dia enti abrante no hu se Black Sheriff abeji din wo Ghana hanum se nya atwom nti no ana otimi fa phone jete number no wan delete o save ye ana ofre number no fresh so a nyame ncha ade enti no phone nya Black Sheriff de enti no obi so anso ka kire ne se ani abrante mpacho Black Sheriff se phone nya no biam no yusu asasa no na kire se ontimi enya access to Black Sheriff omokra wontimi interview no na wo hwe abrante ni ma wo de custom journalist ni me card bia but wo hwe Ghana fa ye be hwe video na wo hwe video a abrante ye cheche mo se wonu nuhu bi some styles bi anase ahye na nase wanya nuhu bi a anka saa time na Black Sheriff de nyom no ebedom no anka obebo e de amani awusiafo na metwa ensem no so de amedaswa e wo Ghana music industry ni mo Ghana music industry ni mo no yenim se ye baga na memu ha sei na
aya na ye artist for no etai ekasafa ho se aye se wo wonya attention bia free government sector ehonomo na yenim se enche ye bia Ghana fo nimguase for Black Stars for wokupie mu wo komaru na aye ne na ye de mpaye ye bompaye ebi mu bo ho tons ebi mu kra ndidi na last match kra de nkrofo kra de to am status na mo we there me dem ya device kra sa wo de sa wo nhwe kra wo de koda o frɛ o wia na wa frɛ obi bisa ne na match ne ko se ye hia na ye lose ya then de nkrofo kan ye ya nya atwomfo no so na Ghana fo kɔbɔ na wa kasa we de ye nhye no se o mani ewu o magye o mani so Ghana fo ye lose na so ye mpa aba Jina pinti mempa ba jina pinti mempa ba ende ayi Black Stars yempa ba na enim se ye beje cup enche ye beje next one na ye ba kɔbɔ no ye beje cup no edo tinum enyum to forward Ghana ha no mu se ne wo hwɛ se Black Stars kɔbɔ na ye invest almost $25 million o mumu no de eni anka won fan be invest wo music industry no mo e bi se beti na nsan mu na sitawale come make comment bia e be ye bruhaha efa ema Ghana for ene Nigeria for musicians ntema ye hu se Empress Gifty adoye kra be ka ho asem kra se on shede hu se Ghana ni bi aye the main timeline e wo Nigeria program so anase Nigeria for what I free Ghana for so won beto nyom ma wo mo eno ntine Wendy Shay aye e kro se Ghana football and the GFA mo be invest pa ewo football mo de mo van be Ghana Ghana music industry no more when the share extra ekoto on the Twitter page so or say I think GFA should invest the money into Ghana music and now mo say my high na events wa wana ai AMG Medical. I da fama kaya fa pepa ho. You because the youngest you can say one of the youngest artists or more Ghana memoir say they are making waves. They can making waves. You can say omo omo sisi are dying married. They so on the married life is so beautiful. I think most of the youth looking up to them. And also to on the Twitter page me share when the shade and also there. And also now doing say government enya budget. And for Emma music industry. Ane Ghana MPs. Ya tese on ba kopie mu parliament bi me fa sa 11 dey yesra mo ema box ntum bi am fi se ayi ye ntimi nko ayi parliament ni asanso akokon football park ani ebedu ba bi no kra no heaven kra dey ha ye ko Ghana for ye beko eno ntini ye mpento kwa bia biam eno ntino ayi medical e dey kire Ghana for na se MP so wo Ghana memu ha na se aban ote so se omudi ombe ye ade kra de ende omfa enye budget enfa Ghana music industry nim say okay this year yeah budget at the Ghana music industry $25 yeah she say medical any program yeah no 1 million something there about or they be supporting the program no ainti obi a na ya hwe mfaso ebebe mu ni sa anyoma no ni hwe se ebeboa anase emboa ebusiafo I'm medical at bibi e dia to Twitter na so ebefa ne say ya grow na so say adwe ho pa dia anka enya agro ye hwe Ghana movie industry no ma ono so nanka wo penisa na so they concentrate now obi o free music industry ni mo abe comment e wo hom say anka budget ebetimi adroye ama Ghana music industry anka beye kama pa me pesa anka Ghana phone na yenda engine ho ne hu sana anka ebekọ se ebia Black Sherif release the first time ya na anka ebia onyi shede nya ne first revenue ana so nya ne we opese hodi some concerts bia obetimi nya ayi bi free sole kakra bi free aban ho na wode aye obi a credit na na se profit na woso no ahia oji free aban ho no nanka wode aye anything na very important notice na medical e dey ato aponte on ntima ye mfa ne se ohroye keke ebusia form megina medical ni when the chains ensem you so na me de ensem no asi attention TV esune fella o fella esune mide ene akosia sparkles keep watching.